Uđemo u Wizard. Wizard nam pruža nadzor nad svim projektima i vodi nas kroz 7 nekih koraka. U ovom prozoru dajemo naziv projekta, komentar i konfiguracije. Vidimo, ako izaberemo Create New, tada ako se želi kopirati postojeća konfiguracija, na nju dodati novi Flow Simulation projekat, tada je potrebno dati novu konfiguracijsko ime. Ako izaberemo Use Current, tada se želi dodati novi Flow Simulation projekat na postojeću konfiguraciju. Ako postojeća konfiguracija već sadrži projekat će biti zamijenjen i svi podaci će biti izgubljeni. Izbor sistema jedinica. Mi ćemo izabrati SI sistem jedinica. SolidWorks nam daje mogućnost da za odgovarajuću veličinu mi promijenimo jedinicu. Međutim, mi ćemo ostaviti ove standardne vrijednosti koje su nam ponuđene za SI sistem, tako da idemo dalje. Izbor analize toka. Unutarnja analiza toka kod koje je bitno da se zna da moramo zatvoriti u potpunosti geometriju da bi se omogućilo proračune. A tu provjeravamo sa check geometry. Ovo je dole vanjska analiza toka. Exclude cavities without flow condition omogućava da se kod interne i vanjske analize da se zatvore, odnosno ignoriraju zatvoreni prostori. A exclude internal space omogućava da se zanemare, odnosno ignoriraju zatvoreni unutrašnji prostori u eksternim analizama toka. Nećemo razmatrati ovdje prenos toplote, odnosno smatrat ćemo da je proces adiabatski, tako da zanemarujemo kondukciju, konvekciju i radijaciju. Vremenska zavisnost, također rećemo da je ovaj slučaj stacionaran, ali ovo naknadno možemo mijenjati opet tamo u opcijama. Gravitaciju ćemo uključiti po pravcu Y, kako i orijenca naš koordinatni sistem. Rotaciju nećemo uključivati jer pretpostavka da naša cijev miruje, ovo je bitno kod ventilatora i sličnih rotirajućih uređaja. Izbor fluida. Prethodnoj analizi ja sam koristio zrak, sada ćemo ga obrisati. Na ovaj način stavit ćemo da sada razmatramo tečnost, odnosno vodu. Moguće je i dodati svoj fluid, ali sada nećemo to uraditi. To ovdje štima. Tip toka može biti prelazan, turbulentan i laminaran. Prelazan u zavisnosti od karakteristika toka, odnosno od Reynoldsovog broja. Mi ćemo izabrati laminaran tok. Kavitaciju nećemo uključivati, idemo dalje. Hrapavost odnosi se na kompletan model, a znamo da se može desiti da nije po čitavom modelu ista hrapavost, pa ćemo je posebno dodati na način prikazan na sljedećem videu. Proces je adiabatski, pa ćemo staviti da je adiabatski zid, nećemo razmatrati toplotu. Početni uslovi. Use defined, ako izaberemo, koristit ćemo manualnu specifikaciju početnih uslova, a ovu drugu ako izaberemo može se primijeniti iz nekog prethodnog proračuna i rezultati. Termodinamički parametri kao što su pritisak, potencijalni pritisak i temperatura, parametri brzina u pravcu x, y i z i ovo zadnje može se smatrati kao specifična brzina, odnosno Machov broj, relativna brzina u odnosu na rotirajući referentni koordinatni sistem. I ćemo finish.